راست است که با زنی 50 ساله اوlador شدگی؟ بله. یکم بوله نمیگه پا گفتستم. چی شبها را سحر کردم، چی روزها پوش تی سر کردم. دورخونه را ندین میگه من اطرالینش زگیم میگه خطی زرد دیدی هم نبرو روز برم. نمیدونم در سر ما اومد که از ما میم برم اصلا هم خیلی بوده با خدا خواستم. سلام و درود میگویم به هر یک شما تماشابینان و مخلصان سامانه شیردل نعیم جان. برنامه میدانیانه را منظورتان میگردانیم. مهمان امروزه ما هستند شهریار دولت. شما را خوش آمدید میگویم به برنامه میدانیانه. سلام باشین. اولا سلام خود رو با کانال نعیم جان میرسانم با مردم با پادپسچکای کانال نعیم جان. بعد رحمت کی مرا مسئول دعوت کردیم. خب ما هم شدیم که امروز قدر کردن و مهمانی برنامه ما شده. پس شروع میکنیم. بله. آماده باشید اگر میخونم. راست است که با زنی 50 ساله اوlador شدگی؟ نه. یحیی جان بچه شماست؟ بله. حالا هم با فونوگرام میخوانه؟ هر دوش. راستش را گوید در یگان توی شما رو زدگی؟ نه. راست است که سرودهای مردم را بپرسیش دزدیده میخواند؟ بله. 100%. به سوالهای ما راست جواب داده ایستادگی؟ بله. هست چیزایی که ای مخلصاتان بجا کنه؟ بله. عادت زود خفه شدن را دارن؟ بله. مخلصاتان میدونن که شما بسیار دروغ میگن؟ با فکر میدونم. میدونن که ای مده برآمدگی؟ نمیدونم. در تویها اشتراک میکنن؟ بله. لباساتان خطا میشون؟ بله. در دوشنبه خانه دارن؟ بله. دیگه پرنگ نمیکنن؟ نه. راسته که مجبوری حافظ شدگی؟ نه. حاضرم ای دخترها پول قرض میگیرن؟ نه. زبان بس کردگی. زبان روسی را میدونید؟ کم کم. راست است که بسیار سیگار میکشید؟ بله. خدمت حربی کردگی؟ نه نه که راست. در جدای صنعت شاگرد دارید؟ شاگرد رنگی نعیم جان نه. در کیسه اتان پول داره؟ نه نه که. در کودکی ایگان آش نهار سرتان کردگی؟ نه راست. یگان توی داره کیدت کردگی هستین؟ نه. با یگان کس وعده دروغ دادگی هستین؟ 100%. خودتان را دوست می‌دارید؟ بله. عادتی با یگان کس بخیلی کردن را دارید؟ کم کم. حاضرم کتگی میکنین؟ نه. بس کردگی؟ سلامت باشه. میگذاریم به سوالهای دیگر. اکای شهریار، سبب در چی بود که یوتیوب کانالتان را فروختید؟ یوتیوب کانال اکه سبب در مقصد روز گپ سومدار پرشید. اکه یکم بوله نمیگه پا گفتستم. مثلا شرایط چه بگم خیلی هر انسان دا میشوام خیلی وضعیتو. من خواستم که اگه اونجا نگیرم مقصد کانال ما مثلا بفروشم نمیخواد چیز. زنده و سلامت باشد. سوال دیگر. عین حال مشغول چی کار هستید و در کجاها میگردید؟ عین حال خیلی روزای شنبه بازار توی معرکه میریم. دیگه وقتا پای نمی تجارت نمی کارو بود. خب بهترین. میگویند که سرایندگی را بس کردید و مشغول تجارت هستید. این گپا تا کجا حقیقت دارد؟ نه بس کردگی نیستم. یا چند وقت شد که مقصد یکم سرودی نو نکردیم. ای 31 دکبر ایست سرودی نو نکردم. خطی کلیپ. کوشش میکنیم که باید هم یک ماه دو ماه باید بگرویم. بهترین. صنعت برای شما چی آورد و از سراینده بودنتان راضی هستید؟ صنعت اگه آورده برفت هر خیلی شده اگه نفهمیدیم چیونه که خدا را شکر میگیم مقصد اومد رفت با اومدم خیلی. بهترین. شده است حالتی که شما را تهمت کرده باشند و چگونه؟ اگه تهمت همه را تهمت میکنن. یکی تهمت با تهمت داره. مثال اگر تو 20% یا 40% دام گناهگار باشی تو 100% مثال گناهگار کردگی اندام خیلی میشود تهمت. کردگی اند تهمت کردگی اند. چگونه؟ خیلی کدامشون نقل کنم خب بسیاره. تهمت هم کردگی اند راست هم گفتگی اند. خیلی چه بفهمونم. تشکر زیاد اکای شهریار. دو شرط ما را اجرا کردن. مرحمت شرط سوم برنامه.
се дӯсти ҷонитонро номбар кунед. марҳамат. дӯсти ҷонӣ бисёра ки номбар кунӣ ягон чи хафа мешавам мисол бисёр доруму ҳама дӯсти ҳамин мақсад мешинем мехезем ҳама дӯста ки номбар ба фикрам ки номбар кунӣ бо ягон чиа нагӯӣ агар бо мега чиро мана нагуфтӣ ё хафагарӣ мешава. дӯст бисёр дорем. беҳтарин. марҳамат. дигарашро кушоед. я латифа гӯед. марҳамат. як бачаи шаҳр хуб. тарафи қишлоқ меравад баъд маъракаи ташкилида мехӯрад ҳарбиз аралаш мехӯрад атроалини мешавад баъд дорухона мекова аптека мекова ҳамин раҳда як қариб 1 километр бори мекова ҳамин даҳани дари ҳамн аптекада мераса ки намешава уже мақсад хай фаҳмидем ба ан раҳда зиқ омади санхи калашхам як азга ҳамин чорада шу исм мегузара шу ва ман мегна мега чор ҳафтаси мегам дорухонаро надидем мегам ман атравлен шудагӣ мега хати зарда дидӣ ҳам набро рост бирам ташаккури зиёд. марҳамат. дигарашро кушоед. ва яҳяҷон занг зада гӯед ки маро дӯст медоред ё учата. марҳамат. занг бизанед. овозашро баланд кунед. айниҳо муштарӣ ба айниҳо муштарӣ ба занг марҳамат. дигарашро кушоед то охири барнома агар занг задан мебардоред. як суруд бо гитара хон як суруд бо гитара шердил бихонам. марҳамат. чӣ шабҳоро саҳар кардам чӣ рӯзҳо пӯш ки сар кардам ҷаҳонеро гузар кардам надонистӣ чӣ шабҳоро саҳар кардам чӣ рӯзҳо пӯш ки сар кардам ҷаҳонеро гузар кардам надонистӣ. ташаккури зиёд акай шаҳриёр. марҳамат. як лаҳза дарди фаромӯшнашавандаро нақл кунед. фаромӯшнашаванда чие ки 2018 буд ё ҳамихел буд ба самти туй рафтеста будем тарафи муминобод рафтеста будем ҳамҷа мошин чапа шид 4 круг чапа шид мақсад чира фаромӯш намекунем ки дар як лаҳзае ки 4 круг чапа шид ман тамоми чӣ гуноҳи дар ҳамин ҳаёт кардам дар ҳамин 4 круг чапа шидаги ман дар сари ман дар ҳамин чанд секунди буд намедонам дар сари мо омад ки оз ман меимбарам мақсад ҳам хеле будак ба худо қасам ҳам хеле то худ чапа шид ҳай дасти ман шикаст ҳай худоро шукр ҳама 100% ягон кас ягон чи нашид беғайр аз ҳамин дасти ман дигаро ҳама соф. ташаккури зиёд. худоро шукр ки шумо сиҳату саломат ҳастед. аз ҳамаи шумо мухлисони азиз эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ана ҳамин даврачае ки ман мегузорам барои пешравии кори мо даромада обуна шавед. фикр мекунам ки ин канал барои тамоми фарзандони мову шумо фоиданок аст. тамоми он барномаҳое ки дар ин канал мегузарад бо забони русӣ аст ва албатта фарзандони мову шумо ҳам забони русии худро беҳтар мекунанд ва ҳам даромада обуна мешаведу пешравии кори мо мешавад.